Hello guys, video thanen kalau le leta. Tuntum kan video tur chu kha video ma sa miang khan e comment na in zone na te khalo. Zia pola ka in kalau chang ang chu ka te khan ta. Chuan rina in comment le zone na kha tam ang ren phian ma ya alo bom zok ka le ke ma zok khi ka in thlarunga mi te in ringa le in harsatna te kha min lo zot ve liam liama in thei top kalau chuanga e kema experience atang le kathil hriat atang le tha ka tiang ho ka in kalau suggest chuanga chuan in lok pui ngei ka ringa chuan tuna ka suggest tur cheu hi le tha ka tiang ho hi product hi e alem om lowa a fake om lo ni e original vet anni dona brand tha ani boka professional tha anni don boka ni e khochak ang chi product ang te khachu karon suggest ton lo chuwa chanju khochak ho product hi khrewak lowa e India number 1 na tha ho khanianga foreign ani pon hai German product te kya ho chi kha professional tha ho khani dona ke maina ka man to nge ya tha ke maina ka siat chen ho kha anni hlom don ani chon comment hi han share taila comment hi tam ang reng khop me lo mom piana chuan no lok pui ka ringa phone pakhat zo a hian comment hi ka chiaranga ama sa comment ho hi chu chang wak talo taila hei dev kup chong ti vel te marimi ti vel e ka that na ka first na tiang vel kha chu lo da tha taila ama sabera zona ron siam tu hi lal nun lois 3018 hi ni ta bt ka fanu nen hian kan sam hi atlan sal tuka kan sam hi anem chi asin chi rong po dum lo buang thek lampang chi ani a atia afanu nen an sam kha atlan sal tuka chu sam sin chi ania sam dum ni loin abuang lampang ani ta ni chuan keima bi ka phe chuan kalu lei hi amoma ka sam mor hi aro chi ni boxia engtin nge ni yang kan sam atril zo trep to ka fanu phei chu atril na sa zwal shampoo man chu sachet cheng khat le cheng ni man vel ani aron ti ta ne zo na hi nia zo na hi anu zo lo chang ma sa phatanga a sei lo nan apoi mo zwal ho chu kha ron soyanga are lo nan avai vai han soi fia kami sam tlak chan zong han soi ha jo a leng lo nga apoi mo zwal kha ron soyanga chon ama bi ka hi lal nun loi sim bi khi an chang photanga ka sam hi kan sam hi nem chi ronita ka lulei moma ni chuan lulei mom tan hian video sang ka siam towa khata han shampoo a professional chi khai manga ta chuan lusuk dan kha adika nga yani lulei moma chuan deep cleansing te mang thaya clarifying shampoo te mang thaya chuan kha rei do hlek nuai turani suk pokhan shampoo tuini tlewa shampoo ni noi zoi ni iti thok to a i tleu le nga la khatin ha chuan nulei mom kha are theilowa sam mom po kha re theilo ni rei do hlek ini sunga deep cleansing mo clarifying shampoo mo kan description kha check ula product karon soi ho zong hi a link karon dani kha zon all samnan nang mani pona check all samngan en product nge ania ti ve en all samnan khan description khan a link karon da samhar satna zer khan link karon da gela to jin valu tanga order don ya chuan ha all samnan description karon da veka jin lo check out anga sammor ro tile tani alulei moma sammor ro tani chun alulei mom kha shampoo in deep cleansing mo clarifying shampoo mo wela te omta lingai lo check anga ka khare do lek ini suang ve khat inwai ang minute thum vel tal nuai tur ma fai to in sami sammom rong lulei bal rong lulei mom rong hin wai fai khanga shampoo khan choni tlewanga samro tan khan hydrate dictionary mang isam sina sam sin mi tan hair mask ka tlemin achak de hleka ma se ro over color tin na sa sam glitz na sa tang khan hair mask mang vele thungang sam sin chia hano hair mask kai man khan an me lel to mom le zwal mai thei chu wangin sam sin chi ini chuan color tin na sa lo le natural hair virgin hair ma se ro ve ang pangai anga khan
conditioner mga nga ichia nga itleu liang chuan ka fanu phei chu I fanu hi akum za ri soilawa nia no pang hi kumsom noi lam an pian tir tring sam tlan na sa ni thina ni no pang no te po mo ta khan kazu common lutukan ta aron trole zel don kha ron siam lai sam in siam lai vel ani wang khan ka harsatna wak ni lawa sam in siam me kan ni ta no te chu wangin tlama se aron trole thina ni an ri se na lampang ngai to sakta la hai baby oil te noi sakla angian tlak sam vitamin te kha pe thala chu kha zo ron trole ang sam in siam lai an ni wang khan no te kha chu common issue ni ta sam tlama se ron om le thin aron trole thin ta chon kum so man tin ma kum nga kum ruk an ni hian no pang chu an har ta hai ma ni sam lo in po te no po bun te kha te an chinga kha an pot ti pon in shelo ni kha te min kai manin en kol uluk ti la hai en kol thalo he tinal lovin kha habit an nei thei ni kha tiang wang an sam tla thaya chuan school an kal don din hai sam te kan style sak thin hi sam te kan ton saka kan phiar sakta tai tu nei ngan ti sakta tinga khan apoi thaya he tilai te hi tril do he mi area hairline big te hi no pangtan pe chuan kha sama tril duwa samatla duwa khatiang che do pon tla duwa chuan tlak cham rang an nei po khan an sam kha tla ve thei ni vitamin rang tlak cham an nei khan chuan sam oil hi tha no pang chu sam hi oil lulei kha oil thinula sam oil thinula kha sam tla tang khan a veng ve ani shampoo a khan idu dui mang thelo sa chek chen khat man cheng ni man chi lek man lo tur omizia chu tle ma thave do lekin manangai hai sunsil apek te ang chi te hi athalo re athalo tila omizia omlo ni isuk chung che athang dar ga khat vel lek athang anua aron angai na ron om liang khau kha tlemin thave do lek mangula man tlawm tha tamani mo description a ron da don man tlawm tha kha tamani chuan stress wang te pon samtla thaya no pang hian stress an nei ve nia o kha hriat tur an khuwa te lo sika an lo dam lo hian an stress level hi sang ve a chuan dam doi ina om pui ngai khopa an dam lo ani phei chuan an ma ni hi an stress level a sang ve ni no pang te poi kha sam tlak na chan an thei bok ade consumer product ayatha professional product atamani hain lo mang tha manga sam oil pokha tha o sam tlatan khan next question a chuan zikpui sailo 2754 ka fanu kumsom pakhat mi hi alu phut na sa hai phut lian pui chiang kha phut na sal tuga shampoo chu rem chang pek te hi kan mang mai example sunsilk luput hi hei dry scalp lulei ro luput kan ting chi hi no panga an pian te ratanga thakha thlani thum tharuk thleng te pon no panga han pian ter no te bi a han luput an nei thei ani yan lulei ro theya chuan ko hei tuna hian a fanu hi kumsom pakhat mi ron ta no kuman ron tlin nu pon luput an nei theya chuan kumsom pakhat an pui tling thleng in luput an nei thei kan nei thei vek chuan no te bi ka khan luput lulei ro an nei chuan no te ta na man tur baby oil in mang thinang baby oil in mang thinanga baby shampoo in mang thinang puitling shampoo kha man thei lo no te tan khan chuan kum an ron tling chawa khatiang no an no te an ne tanga khatiang baby oil tenena alu lei in kol chau khan an puitling nuwa kumsom kumriat kumkwa kumsom an rom ni kumsom khadaron ni khan luput nei theina chance kha tlem ti kha apoi mo khop maya chuan tunami kumsom pakhat mi ta kumsom pakhat mi a luput na nei ni chuan puitling shampoo professional shampoo kan ti ang chi kha man thei lo chan chu puitling tan a siam an ni ta khangu kha no pangtan shampoo chi sang a tam ta ni description a han link garon danga baby shampoo an chi te Citaphil ho ha garon da ta ha link halo check ta la
Lulei kha oil tur no pangan mi chung han lulei oil tur an lulei ro ni chun no pangan mi han an lulei ro put ane chun lulei kha oil thin tur lu suk ma yin chu samtan pona tha lulei tan pona tha chu baby oil te tama puitling shampoo kha tiang professional tak tak kha aman athiang lo an lei kha na nge arem ve lo an lulei kha na mil lo ni puitling ta na siam professional ho chu puitling tan kha khain manga chuan sunsilk mai kha ti la hei sunsilk kha tianga pek tiang kha niam lu tuk kha ziam lo ani atirai oil sak thina nga chuan shampoo khan no pangtana siam shampoo in manga in suanga in su faianga serum te point noi theya chuan alulei kha oil thin tur ester van lal ruati W9E kasam hi apui top asam asho tina niang kasam zai te hi asho rup mai kumni kalta vel khan kapo ngil tira atira chuan analin angil thave emema mase tuna chuan abung na sa in apuk lui to mai kasam shim hi asho a apui top ani mai engtia enkol tur nge le khongai takin minno sil sam te sampui samsho anei tin ani cho sambung ani na chan to chu breakage ani ta sam chung rila tanga tlam ni lo sambung chu breakage ani ta sam alo po tira wang tang khan sambung kha lo in siam tin ani ta ni sampo hian kan sam a bon chak ber so achak lo ber ni lo achak ber samza hian bon pathum om ta so hydrogen bond salt bond disulfide bond om ta achak ber kha disulfide bond kha sampo na khan avati cheta ni vati chiatila vachia zop ta ni pero avachia zopa kha an chia over phaijon abung ta ni kha disulfide bond achiat to khan sam chu thathei to la rim kat top ani to mai sampo po dik thelo sampo over ni mai kha sam lo po khan abon ho kha lo ti chetwa ipolai jo na ngi lang ma se bon kha ti chrim avuzuk chia zop to shrim sampo na cream khan abon kha azuk ei to shrim awang khan atira chona nalanga ala chaklo tel do na abung don chu chemical sampo na chemical chakzia ani ta ni sampo na shrim en kol nan khan sampui so ani pe chuan mask ang chi khe manga oil emang bawang treatment oil emanga hair mask emanga shampoo jong nge Lulei ti finance sambal ti finance shampoo nge manga hair mask emang bokanga hair serum light deuh khe mang thailawang samasho treatment oil angai shampoo han sulfate free big emang isamasho a chuan samilo pot to boka tro samabung boka chuan sulfate free a khan Wella ho khai manga Wella element renewing shampoo ho kha manga description a link ga danga chuan hair mask mang conditioner in a ne don lo hair mask mang isamapuya isamasho hair mask manga serum aya treatment oil a khan chi sang sang tam mai akai oil te moroccan oil te hair serum a po athik chi heavy chi mawm chi om kha khatiang ho big kher khangai isam tan chuan next question ang galenga parte tual lot parte tuala 5294 minga sei ko mai kasam hi tu na sada wang hian ka color na sa a arol tuk hi abung na sabok sia abung na sabok sia akhong fur bok sia thla po hi ka thlangam lo thina engtia han ti cheng ti chi nge niang asam color man kharon soilowa ka reply in ka eng color nge man tin ka reply a eng color nge in man lo sel lo soi tel bok la ketita chuan kapan thin hian a color man hi min sel ngai lo waron tilia asam hi tuak na sadawang hian ka color na sa asama tuak na sadawang han a color na sa ani chuan noi reng tuak vele noi reng ang ani don ani chuma
cham to heron lang ma se at no ingal zel tin an no ingal zel tur chuan saluna hian apan reng man angem pan reng ta se salon tha chuan color tha nong om sia Wella Loreal square scope chu tha ho ani ta e chuan Wella Loreal square scope a pokhan ammonia free le free lo om le ta ammonia free ho kha phei ka chu color tha le e chemical tlem an ni ta khang phe chu tha le zual ta e ammonia ho pokha tha ta ma se tlema sensitive scalp ho tang han ammonia free ho kan mang thin ta pan thin ho yan an soi ngai lo wa ti box sia thiam har ko mai engen man thin color na sa dawang han ro bung tu ni zon an sam color man kha thalo tina ni mai thalo ta se samdum na mai mai aman khan sam color thalo aman khan e professional anni lo khan hei Garnier te Revlon te stick khating ang apek box color anni khan Wella hi Wella te Squarescope te L'Oreal Professional ho te hi an pH balance om vek ta ni samtan pH balance tha kha anda tel tina ni mai chu sam kha atiro thelo tina ati thelo rim ta ni in man thiam chuan apek te ang chi ho kha pH balance om ve talo ta ni an coating strong a adum ani chuan Garnier dum ani chuan adum tuk ta bet top ta ni ha atla thei talo ta ni a fade out ve thelo ta chuan kha Garnier antena Garnier lo mang ta se example a mang ka tin lo Garnier lo mang ta se ka color na sa ti Garnier khan hoi char charang atuk vel Garnier noi liang khatiang vel anga mang na sa ang khan lo ni ta se ka color na sa de ta ni chuan kha Garnier kha sama han a beta a coating ka strong ta ni hete min ta chuan a chemical ha sang ta ni Garnier ho an sang an chemical no a strong ni chu chuan bleach pon a pai mai thelo Garnier ho chu chuan kha aman char khan professional tha shampoo khan mang se suta se professional ho product shampoo ho kha a block vek ta ni Garnier khan cha chu coating ka strong ni sam kha tuam het lu tunga se shampoo tha in chom ma se lut zen lo ani aron ro le zelang kha Garnier na thoni wang khan Garnier mang ka tin an lo in color thalo ho mang ani chuan aro na sareng ang an coating a strong a samtana hrisel tha shampoo ho kha a block ani Garnier te Revlon stick khatiang ho kha aro na sanga khong bukanga chuan splitten na tam du bukanga chuan kha samjai ha chak lo aro na chuan samjai ha chak don lo a bung don reng ani samho ro hi ro na sa deuh hi aro na san chuan sam kha bung ma a til ma chuan i color man kha next a lo hriat tum la Wella Keramo L'Oreal Professional Squarescope te khatiang color tha kha man ram tum la nakin zela buai na liang tak i to lo nan endina chep lo chelu tuk ta se jun treatment de ti ngai nga man to in sen pha ngai don ni ruangin color tha lo mangla chuan shampoo a khan shampoo gan chaw ve re che repair imanga i color na sana wang khan shampoo a repair mo hydrate imanga aro don tai Lulei porowang color na sana wang khan hydrate mo imanga repair mo imang thayang Wella les ko ga omvek ta chuan isam kha khong fura ti ta pok khan repair mo hydrate mo mask imanga conditioner ni lawin hair mask chuan Serum ha chuan treatment oil khi mang le thunga Serum pa ngai popoi lawa treatment oil khana thok thabik ta description aga da Wella ho ani mo khelo check out anga hydrate mo repair an weron comment tu hi kan share vele ngal men din ni 12379 pepo hi kasam hi atuak na sadawangin color hi kamang thina color chu Garnier aron ti cheta ni Garnier manga chuan shampoo hi apek te rang kamang thina
kum khat liam ta khan kapot boka aro le tlana sa hi engte en kol tur nge niang le aro bok si min sil the chon lom ngodang gan yari man chuan aro reng anga isamat la reng bokang shet tu sam khati chak lo nga ati bung bok anga sam ipo phei ka chuan ka atira ka soi kha sam po na cream hi a strong ta e an man thiam lo phei chuan sam condition mil khan e sam po na i cream man turoma an man full lo phei chuan a bon kha ei chevek anga a over anga chuan over lo ma se a bon kha zuk ei to wang khan samjai kha chak thei lo to rim rim a angil tharengot anga a ro bok anga a tril rengang a tlareng anga bung reng sampo wang ani ta le ganier imana wang khan shampoo thladeu lek imana nga ya chuan sam tuang na satan khan ganier mang lovin color tha pH balance om tha ho pH balance om ja chu kan sam risel tha nung hi acidic lama om ta chuan sam nung lo ho hi alkaline lama om ta ni alkaline lama om khan pH level ka sang ta 7 8 9 7 atangin chunglam long 14 thleng om ta chuan pH balance tha ani chuan 4 vel 4.5 te ain zia kang shampoo a khan color a po in zia kang 7 atang hnuailam ho zong kha pH balance tha ho ani ta color tha professional a chuan an pH balance level kha om vek 4 vel te ni tlang pui ta ha samta na tha tina ganera chuan om velawa streak om velawa revlon om velawa nge pH balance mo chu color thai lo mo nga chuan sam ikat zeu zeu ang zon tuna zon haron zot ho zong zong kha kum khata voi li tal sam kan tur sam mor chia pe tur chuan sam mi lo kat thanga color a khan color thai lo mang to nga chuan a pek te rang rang mang to lovin chuan shampoo a khan atuak na sa ni chuan color in noi nge anga color tan color na sat khan aro bonga hydrate imang lenga repair imang thai boka chuan chu wela test ko wa te pom boka chuan masa khan hair masa khan conditioner mo hair masa khan e repair mo hydrate thoi ma ain repair angai tan sambung chaklo samjai chaklo kha repair turin repair hair masa ma he ti thleng hi ni phut se zo na le chan na kha chuan e next video a hang an chun zom mai nga chan chu asei don lu tu le an nin nom don na next video tang kan ti lenga e asei don lu tu kha rei don bok sia nin om lam ani thei ro na next video a ron chun zom mai nga zir du tan khan ka ron soi non lenga e thara training class kha a full course class a ka tan dona tuna hian student kan nei thawa e color chau zir du bik ang chi tama kat chau zir du bi ang chi te kan nei thawa jona full course class tak tang kha thara tang ka tan dona zir du tak tak ta han milo biaula e a science tak tak en kan zir tir kat ni se sam chung chang kha zir tur tamani mo sam hair science kan zira color science kan zira khatiang zong zong theory practical kan zir ka product knowledge product ingredients color ingredients bits ingredients khatiang zong zong ha ka zir tira chuan product thang knowledge kan zir tira styling product ni se sang man da kan zir tir bok ani zir du ni chuan min do bedon ni whatsapp number ka lo da anga chuan e tuna karon zona lo ka chan chin ho kha in lo hriat thiam karinga in lo lok pui karinga chan dik lo ka nei mai the ke ma experience le ka knowledge tang le ka ton to nge tang le e result tha ka don atanga karon chang chu nia product karon se ho long ka professional ve ka neta e engma side effect om lo mo e approve kan neta ni bithiam te dan approve ko velenan man ho kha neta chuan product chiam mai ka suggest lo ti kha lo chia ula chuan in lo lok pui nge kan bringa next video next question ha karon tilem don nia re don si sei do video ka zo en nin nom thin ani mo chuan next video ka in mole photang kha jong kan sta se next video ka in mo don nia bye bye